Omuhwezi wa kamishana w'ebyamagara hamwe n'omwishengyero wa Kashonji bigwireho irwariro rya Kabushwere Health Center ya Kashatu n'ekigendererwa cyo kuhwera abatura okugenda engyendo ningwa. Buri umugisha kutunga irwariro musitwekeki kandi nkisavinga abantu baingi savinga Kabushwere yona kitwarira muna kitabona handi hona yona no kubyambogo nangwa na mbuga yona kwa ituri hati irwariro twasa kwa admitinga Stine ho doctor kwasa kushemeza konga tubasa kuzazizaho na nimbwa mana doctor aha tubasa kuzazizaho no basa kujabwira mushija bakwereze standa. Omuhwezi wa kamishana w'igwireho irwariro ashabara abatura kwesimira irwariro kandi yabashobo kongera amano mu kucebeze kokoro y'umunwa gwa nyinenda etekere mushecho mwihanga. Wiwotandike enjaga n'amayirungi otandika ebizibu abavubuka bangi nnyo ate kiruma nnyo nti kati abavubuka bali ku campus almost 60% of our children at campus have mental illness obulwadde bw'emitwe bakozesa enjaga kongo bw'irwariro ryazahaniriza kutambira abantu ba Uganda ninyeko meetinga ngo ninja kukoragana naiwe amaize nagaza kuzahirwa. We have lifted the level of service delivery to a different level. Na kwenda bantu bona kunongera kuntukora nk'iwe turura kureria abagavana. Irwariro ryombechugwe miliyoni 200 kandi riza kubaniriza arisa okujema abana hamwe no kuragurira endwara ezindi ekiri kuza kuhwera abantu barikurenga 50 okurugomero kerukurenga 3 etwire tini irwariro. Amakuru aga gashakwa Paul Turyamureba.